the ITM Former Student Association Lane 2, Sun City Miracle, Lane 3, CB Street Exercise Macau Association Lane 4, and finally Lane 5, the Macau Yawan Social Service and Volunteers Association. Thank you。好啦，咁啊，好接近呢場賽事啊，即刻係預備㗎啦。咁啊，交翻俾起步點嘅同事先，唔該。好，唔該晒輝哥。好啦，嚟緊呢，今場呢係呢一個澳門公開組啊嘅一場第3組嘅賽事啦。咁呢個係第4組嘅複賽賽事啊。咁今場賽事呢，足足呢有5隻龍呢係呢個角逐嘅。咁首先報一報個航道俾大家聽先。第一航道澳門獨木舟會，第2航道澳門理工學院校友會，第3航道太陽城奇蹟，第4航道澳門街頭健身協會 B， 第5航道係澳門遊漢青年義工協會。咁啦，好啦，賽事咧就即將開始啦，我哋交翻俾權哥先，唔該權哥。好，控住，1路向後。好，其他船控住，5號龍向前少少，控住。Are you ready? Attention！ 好啦，呢場嘅複賽啊，咁賽事已經開始咗啦。咁賽事開始咧，見到咧呢個3號航道啊，呢一個太陽城嘅奇蹟啊，稍微啊領先緊少少啊。咁之後咧就係到呢個4號航道嘅澳門街頭健身協會 B 啊。咁之後咧就有呢個2號航道嘅澳門理工學院校友會啦，同埋呢一個5號嘅澳門遊漢青年義工協會追上嘅。好啦，見到咧呢個時間啊，都係3、4航道領先緊嘅，做聲唔該。Muito confortável para já a equipa Sun City Miracle na pista número 13 a liderar esta corrida de pescagem e vai garantir então lugar nos quartos final esta equipa Sun City Miracle na pista número 3. Johnny， 哇，3號艇好緊要，我哋見到咧係稍為一個龍頭係帶咗出嚟㗎啦。3號艇啊，首先接近終點嘅太陽城奇蹟，跟住咧就係4號艇澳門街頭健身協會 B 隊啊。咁啊2號艇後邊追上嚟啦，咁啊亦都係咧第3位衝線嘅澳門理工學院校友會，第4位咧就係5號艇嘅澳門遊漢青年義工協會，咁啊第5位咧1號艇嘅澳門獨木舟會嘅。好啦，咁啊完成咗咧今場嘅賽事，首先恭喜3號艇嘅太陽城奇蹟，咁啊喺呢個複賽嘅第4組賽事咧係順利勝出嘅。咁跟住落嚟咧將會係複賽嘅第5組，交俾做些先，做些唔該。Obrigado, Johnny. Então, levando cada para a equipa Sun City Miracle que garantiu a primeira posição. Quanto à segunda posição, pista 2 ou pista 4, o 2 estava a liderar, estava na segunda posição, mas na reta final a equipa da pista 4 aproximou-se bastante e, portanto, não temos ainda garantia de qual delas terá ficado em segundo e qual terá ficado em terceiro. Na quarta posição, seguramente sabemos que ficou a Associação de Jovens Voluntários do Serviço Social de Yawan de Macau e o Clube de Canoa de Macau ficou na quinta posição. Segue-se a quinta corrida de repescagem com a equipa A do BNU na pista 1, a equipa Elegant Trading na pista 2, a equipa Ochong Sky na pista 3, a equipa do Instituto para os Assuntos Municipais na pista 4 e na pista 5 a Associação Desportiva e Recreativa Home Vai. São estas então as 5 equipas que vão disputar esta quinta corrida de repescagem. So we just had the 4th repechage race in the open category with a very comfortable win from Sun City Miracle. We still have some doubts regarding second and third place between ITM Former Students Association and the Team B of the Street Exercise Macau Association. We have no doubts as to who came fourth. That was the Macau Yawan Social Service Young Volunteers Association, and in 5th position, the Macau Canoe Club. That takes us to repechage race number 5, with 5 teams competing. In lane 1, Team A of BNU. In lane 2, Elegant Trading. In lane 3, Ochong Sky. In lane 4, the Municipal Affairs Bureau.
and in lane 5, the Hongvai Recreational and Sports Association. So that will start in just a few moments. Johnny. Thank you。好啦，咁啊現時咧就有個空檔嘅時間啦，因為我見未有艇出啦，先交俾阿莎莎同大家咧講翻佢手頭上收到嘅成績表先。唔該，莎莎。好啊，咁而家咧我哋收到大會嗰、個結果啦。咁公開組200米複賽第一場嘅成績，第一名巨星集團 A 時間係53秒773，第二名美高梅 B 時間係54秒